party IPFT by luar je ajak kumulung hatiwo party IPFT ni mass gathering o mass gathering o hai manjak faikya sini party IPFT ni presiden sini Borong Genang Sar plus ex minister Sar Prem Kumar Riang no belaika hambai maru teba hambai maru o daiso asukjak senior most party IPFT ni vice president sini Sar keke Jomatian no belaika hambai maru teba hambai maru vice president sini party ni Sar totha ex MLA Prasanto Debromano belaika hambai maru teba hambai maru party IPFT ni vice president totha ex MLA totha sabung ni BSC chairman sini Sar Sindhu Jomateno belaika hambai maru teba hambai maru party IPFT ni GS sini Borong Genang Sar Sopon Debromano belaika hambai maru teba hambai maru abung ni Menteri plus minority cooperative ni Menteri sini Borong Genang Sar Sukla Sorono belaika hambai maru teba hambai maru sini party IPFT ni bedak IWFT advisor board ni member sini Borong Genang Zut sini Tretangai Sarensi Debromani Sajak Medan Nobo belaika hambai maru teba hambai maru IWFT ni presiden sini Borong Genang Zut Nobo Medan Nobo belaika hambai maru tini party IPFT 2009 ni simi seng mani tabok pojonto party IPFT getang tongko takok bokosong seno sebaiknya bagai kebama rokom kelaika hai peno party IPFT tabok pojonto gerakan no tongko getang no tongko sahe 100 grapeno khaitem party IPFT getang ke tongai ti pralen sanan chanai te Bikas Debroma thui thang peno 100 Bikas Debroma senamai kelang tanai takok bokosong kok saino ang kisisa kok mataka yoda IPFT ai lokeng ti pralen datin lumanteng menai ambai